Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda futhi ukudivide ama-fractions wethu. Sizosebenzisa isikhangiso noma inkulumo esizobe siyithathele phezu kwayo. Phambi kwethu kuthiwa-ke siney'ngane ey'ncane, ingane nganye isilinganiso sayo kumele siyenzele iskibha. Isikibha sayo silingana u-4/5. Sinendwangu yethu enkulu engango-48. Kuzofuneka-ke ukuthi sikwazi ukuthola ukuthi sizokwenzela ingane ezingakanani ezilinganwa u-4/5 endwangwini yethu ewu-48. So to u-48 48 divide ngo-4/5 wethu. Udivide loya usho ukuhlukanisa. Sothola ukuthi sihlukanisa kangakanani, sothola ikibha ezingakanani uma sihlukanisa u-48 ngo-4/5 wethu. Ukhumbule-ke esizokwenza-ke manje sizoyenza lento abayibiza i-reciproca. U-4/5 wethu somguqulela sithi 48 times manje siyamphindaphinda-ke u-48 wethu manje ngo-5/4. 5/4 wethu sokuzoba inombolo entsha esiyisebenzisayo ngoba sesiyaguqulela, siya-times manje noma siya-multiplya phecelezi ngesiLungu. U-48 i-fraction yethu besingayibhala kanje, besingathi 48/1 sithi 5/48. Indlela esenza ngani esijwayele ukwenza ngayo, kepha bezosisokolisa kumele si-times u-5 ngo-48. Kuzoba inamba enkulu ezohluleka ukuthi sibale, futhi naloya 1 akekho mqoka kangako, futhi akasebenzi kangako ngoba u-48 usahlezi awu-48 noma ungamenzani ngaloya 1 loya. Esizokwenza-ke sizothi u-48 wethu times 5 wethu over 4. Nanoma yini esiyenzayo, i-numerator yethu ne-denominator yethu sizoyihlukanisa ngo-4. Sizohlukanisa-ke manje u-48 wethu loyana kawu-4 sithole u-12. Sihlukanise u-4 wethu ngayi-4 sizothola ubani? U-1. Ukhumbule sikwenze ku-denominator, siyakwenza futhi naku-numerator. Manje mase sithi u-12 simphinda ngo-5 noma u-12 simtimes ngo-5 sithola bani? U-60/1. U-60/1 ufana nokuthi impendulo yethu ingane nganye izolinganwa i-48 wethu izolingana ingane eziwu-60 ezigqoka u-4/5 ey'kibheni noma emzimbeni wazo.